ayo boss bimeze gute bakunze bagasobanuye reka nze mbihera gasobanuye gasobanutse ndetse mvangira ibyishimo byanyu akaremba niko kamena kanyuma kiswe ngo come and go mitabiyera filime y'ibihe byose ngo mubimenyereye ngo turi muri Korea ngo turi mu Buhinde noneho twamanutse muri Amerika Operation Blood Hunt niko tugiye kureba warebye filime nyinshi reka nze nkwereke filime y'ubwenge va ku giti dore filime It's Wakanda Base Entertainment sauti umva ya pekeke Prophet Mugasoma the Blessed Man Afortunado ungerukumbi troubleshooter Mugasobanuye I don't want Ashwa be wow Penis beef and ganging bad man don't go through life but you know how this is like Mudasobanya Along said the chapa chapa rwabugiri Garidi muchapa kiwanjani dufashe vora na Mike tuje kuyobora byishimo Story of my life I've been on my ones on but it's all timing I don't mind it it's all right wifuza gukorana na Wakanda Base you live in a place so cold hamagara so karindwi kabiri gatandatu 9 gatandatu kabiri gatatu kane 9 maze dukorana grinding not getting by but it's all time wifuza na filime mo hambere hamagara izo nimero cyangwa se wandike kuri WhatsApp iyo nimero ureba kuri screen yawe Cause in this world you come and you go but I got me first shout out the ones that have done me dirt I poured a pain in the verse but brother been hurt reka tugatura cyane abakunzi bagasobanuye aho muherereye hose they come and they go but he wouldn't aba DJ barimo DJ Musa muri Impa Studio kakugereho cyane n'abakiriye bawe I'm gone I think that's why I'm always moving abakiriye wa Vision Studio Mr. Shachiye baby I might not have got baravuga ngo muze mutora ibyanyu cause in this world you come and you go sikia story of my life aho muherereye hose and not getting by but it's all time Wakanda tunawapenda sana however you call when you live in a place so cold DJ Oruga aho ikigani ndakureba cyane story of my life I've been on my ones on grinding not getting by but it's all timing I don't mind it it's all right however you cold when you live in a place so cold hearts get froze I don't trust a soul cause in this world you come and you go life I've been on my ones on grind reka tugature DJ Basizi Oji however you cold aho n'abakiriye bawe Kimisagara don't trust a soul cause in this world you come and you go turabasuhuza cyane life I've been on my ones on umusaza DJ Vanda mu kurwesero n'abakiriye bawe ndakureba cyane however you call when you live in a place so cold kondiye tugature umusaza DJ Sami kakugereho cyane reka dutangire nababwiye ngo gahunda ni moto nago tuzi nakuruhuka noneho filime zirabica ariko mbafitiye inkuru amakuru mbafitiye ameza okay bantu bangereka mbereka kantu mbafitiye muri Wakanda Base gira uti luck ayo boss karşımıza çıkan nubwo twahora n'ibisambo cyangwa se abamuye umunsi murahije ko ndaza kubakanga hey ndatwite sibyo uretse gato utankangira Tamam sağlayacak ese uhabuze umuntu w'umunyamurava yaza agashyira ibintu ku murongo wo nyanja araza kuba ibirori bwami mfite umupangu yaza kugenza gake nereye yaktıkları ati atekeza ari ndo muri uzatwika Alexandria nyuma yuko Oruca akomeye hey ntabwo tuzabasiga bonyine ntabwo nzatuma basinzira mu mahoro ndetse nzabashingura mu ndiba y'inyanja bari Barcelona season nshya ibintu bishya uburyohe gira uti Wakanda Base coming soon aya kwiva distribution nononje nitonze nabwe ngo tuje mu kazi tuje mu kazi tuje kuburemo ubugiri mugasobanuye tuje kuremera ibyishimo abanyarwanda cyuko tubakunda gira uti Wakanda Base healing entertainment Wakanda Base on the top
dutangiriye London mu 1928 mu kwa mbere. Harabaganiraga witonde. Icara hasi. Harimo Karaga wari ufite ikintu cyamuriye mu ijosi. Ni hano. Niko mbyizera. Wewe wabituzanyemo. Ngaho dukuremo. Sinzi ngo sigaranye igihe kingana iki mbere yuko binanira gusubirayo. Ndabibonye. Sinzi ngo ni iki. Nakubwiye ngo turi mu ntangiriro. Agafilimi ni gashya. Umusobanuzi ntabwo ari mushya. Cyakoze umve ngo Wakanda Base ni Imana yabihereye. Tugaruka hano mu kwa karindwi 1945 cyangwa se 1945 mwezi ni Julai. Hiyo ni Swahili na tunazungumuza. Hari abavaga mu kamodoka kameze gutyo. Kajipe k'abasirikare mu mashamba. Ariko se chapa ngo iki Nyarwanda se Nyarwanda rega turabakunda pe. Bageze iyo bajyaga. Ariko reba man, reba uriya muginga yaryamye kandi yarari ngo kwirondo, yarari ngo kwizamu, none yaryamye. N'abasirikare baje hano kuri base kinga gusa kwivovota. Bedridden for a week before he passed. Went through a whole case of wine in the process. Ubundi twari kuzashaka nk'umuvino umunyate tukinywera. Zabaganire by'inzoga nyine. What kind of wine? Niye nzoga turi kuvugaho. Good, because he says it was the best week of his life. Inziza muri zose twazanywa mu cyumweru cyose. Uncle showed him on his lap. Tukareba n'agafilimi ndi kumwe na uncle wanje. The Blessed Man yasobanuye. Stag film, I take it. Ntabwo nabasha kuba nareba Stag. Stag sharwakirara ni wabe basobanuriye. Ntimuyizi se? Rwakirara ni wayisobanuye. Musaza ndetse ari gukorana za Jag 3. Put a blindfold on Jesus. Weje ukomeza ugume kuri Yesu wangu. N'abasirikare. Ariko man bite? 2-time Marines a hand over here. Muze mudufasha. Says probably piss drunk. Asanga yanyu akaba yasinze. Sleep it off in the barracks. Uryo se asinzirira ahantu nkanga kubirindiro. Musirikare. Ngwino dufasha. Want to do the honors? Ege cyubahiro. Bego ukuntu bakira abantu. Yajya fata imbunda. Na ahantu bari baje. You can sleep when you're dead. Musirikare agomba kuryama ari uko yapfuye wangu. Uziko turi kuwa kane. And here. Dukeneye kudufasha. Waje kureba. Keep an eye on Fort Knox over here. Mukomisha wijisho turebe. Marine. Musirikare mu marine. Uwo bari kureba ntavuga, ntanyeganyega. Uhengura neza. Do. Agasura ukuntu bakagize. Bakira hanga bumva ibirenge. Bazikurayo. Nizo siyo myaka. Aya. Tori chaje. Tori chaje chikurira umugabo barasara ariko arasa kiramurya. Ndapfuye kimutebika rimwe. Amara abakunzi bazingara umufati. Film Bridge International presents Kamenya ngo Wakanda Base presents a Heron Entertainment production. In association with BGG Capital. Na ma companies menshi abayagafasha bo kugira ngo ibyiza nk'ibi bikugereho. No bagahita bahamagara mudatenguha ngirye izina Operation Blood Hunt. Abakinnyi b'Imana barimo Jackson Rampage, Luis ariko niko bundi warasenze uburiki wageze muri Wakanda Base uburiki Jonathan uyu mugabo mwibuke neza kuri filime zirimo Dracula 20 is it 20 no
97 minutes I think. Yeah, niko nekereza. Yarazikinye nyinshi. Aya! Kambanze some kutuzo ubundi nze nkwereke dukwakwanye ubundi siyo ya mbere sinaho ya nyuma. Urukundo wakanda base tubakunda sha. Hey! Chapa ngo arabasuhuza by the way. Hey! Mu DJ witwa DJ Gutumika tumuhaye ntacyo cyane hamwe n'abakiriye be. Noneho umusaza Shachi na Vision Studio muri rusange tubahaye yambu kabagereho ndetse mukatugereze ku bakiriye banyu cyane. Reka dutangire tugaruka hangaha London cyangwa se mu Bwongereza. Abizi ubwo hari abantu musoma ngo London. Ayaya London sha. Cyakoze man. Ari umugabo waje azana ibikoroto. Ikote yambaye ririho ikimenyetso cy'abanazi. Whiskey and meat. Munzanire ka whisky n'inyama. Yarebye neza igikoroto. These in a while. Kwashize igihe kinini ntabone iki gikoroto. Dore wa mugabo. Hey. Jonathan. Sinzi ngo yagarutse yitwa nde? Avayo. Bisa nkaho ari nyiri mbari. Kura y'indembo. Azana bounce. You know you're in the finest bar in this shitty... Urabizi ko uri mu kabari keza kandi gahenze muri uyu mujyi wose? Not a fucking museum, my friend. Iyi ntabwo ari museum wanshuti we. Understand? Urabyumva? Ese ndasetse. Is that yours? Icyo gikote se ni icyawe? The coat, asshole. Subiza icyo gikote ni icyawe. Undaramwihorera. Could you hear him? Ese uri kumwumva? Nta kintu numva. You're gonna have to fucking speak up. Uravuga? You're my... Nanga usohoza imigeri nka moto. I can't hear you, so start talking. Tangira uvuge nta muntu uri kukumva hangaha. It's mine. Ntabwo ni icyanjye. Fucking German accent. Atangiye no kuvuga accent nk'iy'Abadage. Yours? Ni icyawe? Put off some dead Nazi. Cyangwa wakibye umunazi wari wapfuye. You say anything, your answer determines... Mbere yuko usubiza, You're fucking... menye ngo ibisubizo uri bumwe. Iri bugene nimba uri buze kuguma mu kabari cyangwa ndi gusohoza ibibando. Nakubwiye ngo igikote ni icyanjye. Ko umugabo afite urujwe ukuntu. Stand up! Haguruka se! Haguruka! Dore umugabo hagurutse. Ewe gawe. You're a dancer. Buryo uri umubyinnyi. Umugabo ni inzanga. Arangije afata inkone ya neza yitonze. Avayo rimwe ku gahanga. Ayiwe. Hey, kigabo kirabangutse. Son of a bitch out of my fucking bar. Mugiga mumunkure mu kabari. Ahereza bounce. Hey, agarutse. Pata namo toka mu kabari. Vayo. Vamo. Hey. Dore ngo kirahaguruka. Hey. Urankubise. Dore gucanga umugabo. Hey, kirahindukira. Noneho shawo wowe arataka. Kiratontoma. Ayo. Eka mbaye ngiye kiriruka. Kigeza gifata feri. Dore. Kiracabiranya abagabo. Fata. Kura ibyara bagishosi. Hey. Kigabo cyazanye ibyara ku ruhande. Hey. Dore kirangije kiza ku mugabo. Catherine. Nzanira ko kabando k'imisi. Kijye kumuruma. We musirikare. Ramukurumye ijosi rye. Umutwe ndawubarura. Haguruka se. Unanisikiye? Kumbe hari uwaje. Wondering when you were gonna show up. Nandi kwibaza ubundi ni ryari ubuze kuza. Sure. Jessica hereza uriya mugabo agatebe yicare. Iki ibyinyo do. Ifite imikaka. Do. Kinaga ku ruhande.
mwibuka aho twatangiriye filimi mukanya batweretse mu mashyamba nzi umuntu uriwe wa mugabo wera we uranzi nanjye ndakuzi wagakwiye kwicunga kirangije kiragenda ari mugabo ahita kisogota ayiwe ndabizi ngomba kuba maso ariko se wimvangira ndi kusomaga akanya kinigira ku nkota kandi hasogose kinigaragije arakikorera urabibona ya biratangaje hashize umwanya ubundi hari hashize akanya ntakubona kezanye mu bwiherero so kuramwe inkota ndabona bisa nkaho hari icyo wahindutseho hari umuntu wakohereje oya nawe nta muntu wigeze anyohereza urahiye kurinde nyine urabyumva ntuzi ko ntari umubwiriza butumwa se arangije akurayo agapensi asama nkwereke ngo shinguze nk'ibyo byinyo arangije amushinguzamo kiriya kinyo cya mbere ndabizi uzamera ndi abishingujemo byose kuramwo icyo gikote cy'abanazi cyangwa abo gukatakate nk'uducece muzi abanazi ibyo bari bamaze gukora ubundi uyu mugabo nindi kuramwo icyo gikote mbere yuko ngucagagura nk'uduce uyu mugabo ukura abandi bagabo ibyinyo ni mugabo ki do ariko reba iki ngiki nacyo ibyara gifite wagira ngo si umuntu wagira ngo ni vampire mwamenya ngo ni iki ugaruke kuri mafi ndabona bahageze ni bande bene Rugigana abasekuru bambatizo murabizi se kugira ngo Yesu ngo yari mubyara wacu Long time, Dwayne. Igihe kinini nakubona Dwayne nitwa Revera. Last we heard, you barely made it. Ubwo mperuka kukumva uri mu majyepfo ya Pacific. Scumbag is bait. Burya mwayohereje umuginga nagatego. Whatever you hear to offer me. Icyo muri hano kugira ngo mume cyose ntabwo mbyitayeho. First. Ariko banza twumve. Oya. Get the Reverend his wisdom. Hereza Reverend ako kunywa sha. How's about your father? Nuko ari byo tugiye kukubwira turaguhereza amadokisi avuga kuri papa wawe. Twicare se amutera ingingo. Get these gentlemen some seats. Muhereze bano bagabo ariko icyo kwicaraho di. Icyicaro. Bafite ingingo. Comfy? Mugubwe neza nk'abari kureba agafilimi ka Wakanda Base. Murph. Marv. What do you think? Uratekereza iki? Abagabo nabo kwizerwa? Oya, ntabyo kubizera. What's the deal? Reka tugirane diru rero. Well, ndabumva ariko namwe turasangira. Nimutabishaka. in the face. Inshuti yanjye iraza kuba arasa mu isura. No joke. Do. Pour me one. Ngaho nimunsukire akarahure kamwe nsome. Ariko. Enjoy. Enjoy. You want to start a tab, or should I just close you out? Muratangira se cyangwa ngira icyo mbereka. Beretse imbunda nyine. Go on. Ngaho nimubwire nteza amatwi. Outpost on the island of Kotor. Twabuze itumanaho. Twari turi kuganiraho n'abamarine bari ku kirwa. Of expertise. Niyo mpamvu twari dukeneye umuntu w'inararibonye nkawe. Admit exist. Ndetse umuntu ushobora kuba yakora cyangwa akizera ibintu abandi babona ko bidashoboka. Cooperative. Kugira ngo tumenye amakuru ahagije dufite abantu bari kuri tele. Marine. Yatubwiye ko atabashije kuvugana n'umumarine wacu bitewe nuko bari bamukasa umuhogo. Ingoto bari bayikuyemo. Ndetse abagabo bakekwa ko babikoze ni abasirikare ba Emperor w'Ubuyapani kuko bafite kampu yahariye hafi yahariye. Saza rero se kikira bareba bamubwiye ko nakorana nabo bari mu amadokima avuga ku rupfu rwa se cyangwa se avuga ku byase. Disappeared from these parts. Maze binavuga ko papa wawe yaburiye muri biriya bice. With a team of individuals Ugiye kujyana na timu y'abantu batoranyijwe. handpicked for this particular type of situation. Abantu bamenyere guhangana na situation zidasanzwe. Been told that Marines are disappearing. Icyo twababwiye ko hari abamarine babuze Responsible. ndetse abasirikare ba Emperor Ubuyapani akaribo babiri inyuma.
You and our superiors know. wowe n'abaduhagarariye And I guess your friend over there. ndakeka nira nshuti yawe nitwe tubizi. Once you go in, you'll have approximately 48 hours. Nujya muri bingi ufite amasaha 40 ajya kuri 48 ukaba umaze kubitubwira katubwira uko bimeze cyangwa se tukabibara nkaho we na timu yose mupfuye. Abatipe se mwababwiye icyo bagiyeho ntabwo ari ngombwa kwibabwira. He turi mu ntangiriro. Make sure you keep your end on the bargain. Nizere ko ibyo muvuze muri seri mufite ijambo ryacu. Karajya bamuhaye deal gusa ashaka kumenya amakuru kuri se. Tugaruka ahangaha. Hari utuntu tw'amasasu tumeze gutyo, bwoko bumeze gutyo, edatawe ndetse hari na tungurusumu. Waruga dore tungurusumu ushaka gukora ibyo kurya. Tugaruka. Marv, Welcome to my little workshop. akaze neza aho nkorera ibyo nikorera. Urakoze cyane. Something ain't right, Murph. Hari ikintu kitameze neza Marv. With those types. Ntabwo nanjye niteze ko bigenda gutyo. Acting marinara sauce and you get Alfredo. Uratekereza ko abari abamarine bari butumenyaho papa wawe ari? Alfredo. Naramukundaga Alfredo. Afata ikinyamakuru. Does the word Yamashita mean anything to you? Ese aya magambo Yamashita hari icyo wavuze kuri wowe? Yamashita. Yamashita? Doesn't ring any bells for me, but I will look. Ntacyo bivuze kuri nge, ariko niba hari icyo bivuze kuri wowe ubwo nanjye kirahari. I figured that vampire would be under the ground by now. Ndatekereza ko amavampire ubaka kanya tuvugana yashyinguwe nta yakibaho. Vampires from his bloodline. Vampire zaturutse ku maraso ye ntabwo zijya zica bugufi. Bottom feeders. Zihora ziteguye kurya. Zirya imbeba, zikarya n'izindi ngegennyi zimwe na zimwe ziri imbeba, inkwavu. Kandi biragoye kuba zakwica. When other things will die. No gupfa kwabyo biragoye kuko ibindi byose byapfuye zo zisigara ziriho. When you radio those bastards. Nuza kubona ama radio yabira bijinga uze kumpamagara sibyo? Sawa ndabyumva wangu. Agiye kuri mission. Ndetse ngo iyo operation This box. nese muri no box ari mwiki. Ask. Nanzi kutari bombaza uri wite wirebera. Akuraho icyenda. Hari ikintu cy'ikabati kiri ahangaha. Iki box. Gufungura neza. Sinzi ngo nikiyabonyemo. Gusa haratunguwe. Silver. Ibirimo bikoze muri silver. You've been busy. Ni ibyo waruhugiweho. On that island Je wari uri ku kirwerega. occupied. Nagomba gushaka ibintu bimpuza nanjye. Zigeze bigeragezwa se? You're the first. Hey wa mbere ugiye kubikoresha. Rega n'ubundi naho sindi uwa mbere. Hey. Akora kandi ka box. You're gonna need these. Uraza gukenera ibi ngibi. Kuri misi yagiyeho. Ngo bagiye kubohoza abasirikare ba marine. You don't mind. Hari ikibazo se? I have a bar to run. Ndamutse nigiye gucuruza. Afite akabari. Ngo misiyoni iyi ni ukubohoza abasirikare ba marine. Baburiwe irengero ku kirwa. Dore intwaro yakuye yuyu. Tugaruka ahangaha mu gitondo cya kare kare. Abagiye baragiye. On mission. Arofite daga gutyo. To. Umushyo. Icyanwa cye nk'icya Da Prince. Da Prince mureba buri afite ikiroso. Afite icyanwa. Da Prince. Ndavuga uri bakorera isezerano. Ninyura kuri B+ isaa 9 z'amanywa. Aha. Ngo bajya bababwira ngo harya ngo hari umuti ngufura ngo ni ngo umuntu ngo akagira ibyanwa. Ibyo se ni ibiki? Hano hari team. Ndetse bafite ibikoresho byose. Bari tayari mu kazi. Banza ariyo team babaze bavuga igiye kujyana na Revera. Dore Revera bafite intwaro afite. Nagakiza. Nzakagendana. Tugaruka no ku kirwa cyiswe ngo ni Kota. Ni kirwa kiri mu majyepfo y'Ubushinwa. Agana muri za Thailand. Ibintu nk'ibyo ngibyo
murahabona si nk'ibyo byose erega mumaze gusirimuka do hano hari abari mu migenzo baruka aro bari gusiga ibintu hano noneho uzagenda ubyara impanga zisa neza nk'abana barake ayohe aramusigiriza aramutera ibirabyo bisa nkaho bari kumutegura baramutegurira iki ndetse iki kirwa batubwiye ko ari cyo revera na timu yose bajeho do dore gutumika ay ubwo buramwica kira kintu cyose aha yego baba arahindukira hari icyo yapashe umuntu mu biganza sinzi ngo ni iki ariko kurikira ntuhombe abangaba bari kuganira mu ndege rero bagiye kuri misi nahise mfata akaboto ka soda komisa ngenda nkanywa ngenda kicundacunda narabeshya nyine za nkuru za DJ Basisi komeza agenda abeshya abantu abakobwa se bagutwaye iki abakobwa ko bakora n'ibirenze by'abagabo bakora koko se ndabona ariko byumva sawa reka noneho ngira ibyo mbabwira kuri uyu mubumbe nagenzeho sini kuvuga muri Mumbai sini kuvuga muri Tijuana haba ari muri no mu bindi gusa none nabonye ibyo kurya birenze so maze kuvuga ngo wagenze isi yose se reka nkubwire Dominican Republic hari abakobwa beza cyane kurusha abandi bose kuri ino si kurusha samo muri Texas Mamacita baba ariyo ariko we ntabwo apfa gushobora Mamacita ibiganiro by'abagabo nyine babarara umugenga bari gutera brag ariko hanyuma se we tu wewe ukunda spaghetti cyangwa ukunda inyama I like my pasta al dente. Yani ikunda za pasta ko byaba bitetse neza It needs a nice slow cook. agasosi gateguye neza rwose nko mu masaha 8 wumve bajijisha abagore nyine ibyo bari kuvugaho mbega mu mwabyumvisha kunze buryoกับอาหาร ariko Foria avuga mu kinimini What you say? avuga ngo iki avuze ngo iki With other ladies. uri kuvuga ku bakobwa cyangwa ku biryo Both. ndi kuvuga kuri byombi rego umuntu arya ibiryo bimwe cyangwa ibiryo bimwe biteka ibindi sawa nyine n'abakobwa babiri muri timu yose hanyuma se Big Papa bimeze gute ugari kuvuga revera dore sha cyangwa we wikundira utubikira ese umusaraba ntacyo ukubwira nge nihaye Imana What? I mean you don't like the ladies? bivuze se kudakunda abagore Hey, it's from the clergyman. avuze ngo iki Samuel found his moral compass when he was out recruiting. ubundi bagenze kuki baduha akazi Reverend I hope you got a loaded pistol. nizere ko ufite pistoli irimo amasasu muri iyo Bibiliya yawe ko ndabizi uraza kwikenera And some holy water for the fucking low. ntabwo amazi y'umugisha ari buze kugira icyo agufasha yonyine Holy water once a mass. siko nanyweye ku mazi y'umugisha rimwe wangu bitangira gutera brag ariko nkiyanywa nahise numva umutima ugiye kumvamo Care to feed us in your present, Father? ese wewe uradufasha iki koko padiri we akumvara nka padiri If one of you heathens start pushing up daisies, nimutangira kurwana I'm gonna read you your last right. iyi mpamvu yanjye ndi hano irabigaragaye ndi hano kugira ngo mbasomere imigenzo ya nyuma agiye kubasabira misa arya ngo ni sakramento rya nyuma mubizi kundusha tugaruke kuri wa mukobwa uri ku kirwa mu kanya bahoze bamusiga aracitse ndacitse ayiwe aricyo nabonye azanga ayiwe kobwa aracitse gusa batubwiye ngo hari umuntu utanga amakuru uri ku kirwa areba kanuye ndabacitse ntabwo bankurikiye bakira aho ngaho hari uwamuyoye hano ku buriri
wansi tuza baruka mukobwa tuza ubyara Imana nyagasani n'iki baruka mukobwa aratabaza kumbe hari icyavuyeyo hari icyaturutseyo gihirita gutyo mukobwa aratuza baruka minjiraho udufu jewe dore ibyinyo mukobwa ubwo wabura mwica bamutera agafu biriya nibyo bita kuminjiramo agafu ngo iki ryibo ngo igiyemo iki ayiwe ariko wagiye ukizwa koko yibutse ngo igiyemo nuko aba ari ifu nyine ariko uvuga yari igiye mu kanwa k'umukobwa. Aha dukomeze aba mu nzira bagenda berekeje mu kirwa cya Kota. Ni timu yose irimo bandi basize zirabasamye. Uyu we gusinzira byanze. Reverend. Iki? Nicyo umbwira. Uri gukora iki hano ariko man? Abyumva ukuntu nyine umuntu w'umupadiri cyangwa se umuntu wihaye Imana yaba agiye muri misiyo nk'izi ngizi. Nanjye ndumva ariko nakubaza ikibazo nk'icyo. These guys barely finished grammar school. They're morons. Mujinga yarangije amashuri yisumbuye. Be on a level with me. Why are you here? Ayenda we turi kuri nivimu. Wese ahubwo mbwira. Nk'umupadiri niki iyo mpamvu uri hano? Mpamvu ndi hano mani ni ibintu byapanzwe. You're not the same since the last time I saw you. What do you expect? I go home to a whore wife. Nyine urabizi mba ndi mu rugo kubana n'umugore w'indaya. Ntabwo biba byoroshye. What? No heroes what? Excuse my French, but babariye kuvuga igifaransa cyanjye. Arangije atangira kumubwira mu gifaransa. That was French. Tekeza ibyo bintu uvuze ariko ntabwo ari igifaransa. Kivuze mu cyongereza ngo I don't like this myth. Adams tells me. Adamu yarambwiye. Been taken out Marine camps. Abayapani bamaze gukaba inkambi y'abamarine. Niyo mpamvu turi hano. Uze ngo bagiye kubohoza camp cyangwa se inkambi y'abamarine yafashwe n'abayapani. I believe in paychecks. Yereka ntabwo njya mbaza byinshi. Icyo niziramo n'amafaranga. Uratekereza se hari abakobwa turi buze gusanga n'iki? Abakobwa nyine bafiteho n'akantu k'iki. Ibi bintu ntakirwa mbasubiriramo. Barerekeye. Tugaruka hanga. Bakira aho sinyari yajeho. Sawa reka twiteguye tugende. Hey. Ufata ibyo afatara bifata buri wese n'intwaro se barerekeye. Orugawe dore bagenzi bawe werekeje ku rugamba. Filime turora Operation Blood Hunt. Abundi abantu bibaza ngo Prophet ni iki? Ni umuhanuzi cyangwa se nabii mu Giswahili. Si unasikia? Prophet. Hey, twagiye. Hey. Uyu yitwa Casanova akaba ari umwe mu biyahuzi bari muri no team. Uyu we yitwa The Tracker akomoka muri Dominican Republic. Hey. Ari kwereka timu yose. Akaba ari umwicanyi wo muri Thailand. Dore uko amanuka indege. Uyu mukobwa yitwa Numaneko. Akaba yarahoze ari umutasi waba biragiye. Ndabona muri Texas hatakimeze neza man. Uyu yitwa ngo Billy the Kid. Akaba ari umwicanyi cyangwa se umurashi ukambaye kurusha abandi. Kapiteno. Fore akaba ari umuvetera.
do gatwe kabi. Hey, uyu akaba ari umushakashatsi cyangwa se umuhanga mu bya supernatural power. Yakitwa Black Jack, akaba ari umunyarusimbi. Iyo niyo timu tujyanye. Twimanukira muri koto. Hey, tugiye kureba iki? Tugiye kureba Benz yari yarafashwe n'abayapani. Dore uko barandinga. Ayayaya, hari waguye nabi. Ariko wagiye witonda. Son of a bitch. หายไปหนึ่ง Yep, we down one. Twese twageze hasi, sibyo? God damn. Hasi Chegari we. Kumbe hari waguye mu gisongo. He pulled it. Uyu we ntabwo ari umunyamahirwe pe. Into the trap. Ndabona yaguye mu mutego. Alright. Sawa noneho. Reka duhishe ino mitaka mu bihuru hanyuma twerekeze. Get it. Mugire vuba. We got locked right in the middle of the fray here, so stay alert, lock and load. Mube maso tugire tugende. Ibuke baje gushaka. Ni abasirikare nabo. Yarabibona Imana iguhe imigisha. Buddha aguhe iminofu. Name, Padre? Padre, harya witwa nde? Baje baganira. Well, told me you cut in this guy. Byose ni ngombwa ko ngubwira izina. Mu kazi tugiyemo. Speaking with Niba wifuza ko namenya uwo tujyanye. Jesus. Ebuka ibyo turi gukora nta kindi. Stop listening. Any idea why that is? Ese waba ufite igitekerezo cy'ibyo tugiyemo? It's because you don't floss, Billy. Oh, shut your mouth, Tor. Ariko watuje. Baje bashwanashwanamo. Bagiye kuri mission. Cyangwa kuri misiyo. You speak them all the time. Se ujye uvugisha Yesu. Mvugisha. Urumva revero ukuntu bari kwirya. Mvugisha bisa nk'uri kumuvugisha. Njya muvugisha. I don't know. Sure. Ntabwo nzi nimba bari kunyumva neza. Baracyerekera. Bageze mu cyaro. Ndetse ku kirwa. Hey. Ni team. Hold. Mwe mutuje gake. Just say that is. Kubera icyo uvuze gutya se. Could be entryway into the village. Angahe ushobora gusanga ari umuryango cyangwa se ari amarembo atwinjiza mu cyaro. We camp for the night. Ako bisa nk'aho ari umuntu wamaze kwa camping. No, we don't. Ntabwo dushaka rero kuba twagaragaza ko tuhageze nonaha. Sight. Reka dushaka uburyo ki turikora neza nyine tubahe show. Perimeter. Tugiye kuba twazenguruka ahangaha. Black Jack Billy munyure w'iburasirazuba. Abandi mwese munkurikire. Go West Point. Tugiye gutandukana ku buryo tubazenguruka. East team. Guard the rear. Timu igiye kunyura iburasirazuba niba ari unyura mu marembo. Hey. Ndetse na reverani yaryana nayo. Revera mukozi w'Imana. Urabona ko ari n'amadarapo y'Abayapani. Muri icyo gihe mu 1940 Abayapani bari bagikomeye. Bari barakabye. Abayapani wakoroneje Umushinwa, agakoroniza Korea na hehe. Ndabona bari mu mishyikirano. Nibiki bijya mbere ahangaha? Do. Mwene wawe na DJ gutumika. Bari wamubonye. Arerekera. Aba bari mu nzira. Katono. Pole. Wanaendelea kama soja. Kama jeshi. Kombe arabari kurinda. Bose arahemba. Bose azatwongeza. Gira tugire. Kombe dore cya revera. Kiza munsi. Cyububa. Cyotota. Mwibutse ko wifuza gukorana natwe. Uhamagara nimero uruzi kuri screen. Cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Mugiye wowe murase nge ndamusama. Uyashyira mu gipimo. Gira ariko. Gira vuba murase gusaragwa. Kumbe do amurashe iki cyagiteza amaboko. Dore muzunga magatabi. Arangije agwa ku ruhande. Reveratariwa. Naye nabikubwiye ariko reka twerekeze. Hey. Abarinzi b'Abayapani. Hey. Wa mbere hasi.
Uwa mbere hasi. Mugira tugire. Mubwira abandi. Babwira iki? Hey. Do. Bushido ivayo. Hey. Ivayo. Chapa. Do. Mwenye tuntu ngotu. Muri wakana niho mudukura. Yafata ka grenade. Kwata tunda wewe. Hey. Do. Batangiye guturitsa ibirindiro by'abagabo. Hey. Umuyapani. Bamwinjiriye tayari. For not announcing our arrival. Ese ni mu buryo twari gutangaza ko twahagezera? Utatuma sasa ahubwo reka twiyishimishe. Reka tugende. Tubadirishe. Bari na ingia kitendoni. Hey. Uraje. Utuza ariko. Shot. Hey. Basore barabangutse. Ni ntoranywa. Hey. Ni ntoranywa do. Hey. Urugamba ngo rurahinda. Hey. Gusa umuyapani uri ahangaha. We nkavaringa nkwere kutuntu nikorera. Nkavaringa. Hey. Cover me. I'm gonna show you what I'm capable of. Hey. Mukobwa faya ariko umuyapani ra. Bamereye nabi. Hey. Baravayo ni nk'abafetiyanamu ntibashirayo. Bagabo baracyahanganye. Kiravura ku ruhande rw'ibumoso bwawe. Hey. Gasore dore umukobwa. Kuraho Bushido. Egerayo. Hey. Tare film. Yewega we. Gutumika dore film. Kogera umugabo. Bose bafite inkota. Hey. Bakozanyaho. Hey. Mwibutse ko yari Wakanda base. Namuraga ibondo. Mugira amabondo mbabwira. Si nk'ibyo byose sinyambwira DJ Musa. Ibintu agiye muri siporo. Ibintu by'ibondo. Wana guse ngo nayobora impa studio gute nafite nakantu kibondo. Ja. Ya. Uyahingutse ahangaha atangira gucakaza. Do. N'abagenzi be baraza. Kureba neza rero mu nyandiko arebe ko yabonamo byibuze ikibayobora bakamenya aho bakura kampo baje gushaka. Geza ahangaha babonye imidari. Stephen. Jana umuvandimwe wanje. Ntabwo nari bwamubone kuva muri 42. Muri 1942. Yibutse ko uyu munsi turi mu 1948. Ori kuyireba ryari. He would write letters to my family. Yajyaga yandika amabaruwa ku muryango wanjye. 6 months ago. Ariko meza 6 ashize ntabwo amabaruwa yongeye kuza. Uzumuvandimwe. Uraza. Right. Uraza kumukorera imigenzo ya nyuma se? Yego ndabikora. Revera ngo bamuzanye kugira ngo aze kubasomera misa. Bamusabira nyire kuruhukira mu mahoro. Ari kindi mwabonye cy'ingenzi se? I saw a room full of American military gear. Nabonye icyumba isa nk'ari cy'abanyamerika. Looks like it. Wabonye ari kimwe se? Reka tujye kureba. Go find a place to set up camp for tonight. Reka turebe natwe ahantu turi buze gucumbikira ijoro. Tumenye ibyari byo. Hey. Someone. Softly lost. Babariye ku bw'igihombo cyawe kandi ukomere. You were a good kid. Yari umwana mwiza. Ndabyumva ari umwana mwiza. Gusa wihangane. Sigaye hanga busa umuvandimwe. Hey. Ariko kazi ni kazi. Koko muvanze. Muri iryo joro bageze ku kirwa.
dore wa wundi waguye akagwa n'abakagwa mu bisongo hari icyasha kiramwambara kiwe mu gitondo cya kare asubuhi mapema na jua linachomoza nanga inamimita hari waraye ku irondo ni irondo ry'umwuga Revera nawe yarabyutse Rico, you take all the shifts? ese niwe wafashe shift In a place like this. nabuze ibitotsi nza kwiyicarira hangaha Rise and shine. byukura bagirane tujye mu kazi kiba gikoresha rya jambo nyine rise and shine ko narose umukobwa wanjye mu nzozi gira tugira ariko Mama cooking breakfast. Come tegereje ko mama wagutekera muhaguruke tugende on, get the shits. muhaguruke tugende shaye byose ni ibiki ngo mama gutekera Revera arahanga mu gitondo cyakare wose umunsi wa mbere nidushaka tuvuge ngo ni wa kabiri ku kirwa baje guhiga abasirikare b'amamarine bahoze kuri iki kirwa bakaza kuburirwa irengero twatangiye tubona hari abasirikare insibika irya nidushaka tuvuge ngo ni insibika yari umurizo ma hano bari kugucuruza ibigori muri Aziya haba inzara tugori batugurisha kuri Well, these sure are friendly. abizi nese ko hangaha dukunzwe น่าจะผ่านมาแถวนี้บ่อย She said they must be used to seeing Americans here. yatubwiye ko dushobora kuza kubona abanyamerika Oh, hello. atangira gusuhuza hello mu cyongereza ni ha mu gishinwa I don't think they speak Arabic here, but nta kintu bumva hangaha reka tuvuge igiswahili The Americans here. ni umusaza ngise nyabugugu yaza kubasuhuza padiri se ari gukora ibiki aba ntibabyumva aba ni abantu banjye rwose turi mu butembere turagizwe n'iki ngiki wasanga ari kumuvugisha cyangwa se no gushaka kumuhindura nyine He said it was a Marine camp set up not too far. ambwiye ko hano house hari kampu y'abamarine ndetse bugufanga hari mayeri zigera muri ebyiri Americans stand down. mugenda umubaze niba ari abanyamerika bagihari sinzi niba ari bunyumve uyatangira kuvugisha uyu mugore uri aho Hey, hey hey, God. ni umunyamerika For some American. turi gushakisha abanyamerika dore umukobwa twabonye hari ahantu bamujyana American. wigeze ubona abanyamerika American. abanyamerika iki saramu mesa ariko jya uvuga gake gake I just don't want these people wasting. ibintu byo kudoda amagambo bireke wa mukobwa avayo tutaramenya ngo izina ninde Can you help? nshobora kuba nabafasha Speak English. uvuga icyongereza se yego Help me. hari ubu basirikare babinyigishije Soldiers. muri abasirikare se Something like that. ibintu bimeze nk'ibyo However, we're looking for some missing ones. gusa turi gushaka abasirikare bacu babuze Weeks ago, and mu byumweru bishize contact with them. twarababuze rwose A store. No. aya uri gushaka ububiko It's like a oya camp, oya ni kampu outpost. cyangwa se ibirindiro hameze nk'aho babaga ni nko mu rugo nyine babuze ururimi babuze imvugo bahuriraho The old man said it's a home too far away from here. It's not very far. ntabwo ari kure I can. nabereka Very dangerous. gusa inzira ijyaho ni mbi turaza kubyitaho Soldiers there? hari abasirikare bahari se I'm aware of. ntabwo nzi neza Where are they? none bari he abasirikare barapfuye yewe baba we iyi misiyo ni umwanda Revera we yari abizi munkurikire njye kubereka aho biri kubera gusa ngo abasirikare bari bariyo barapfuye njye namwe hari icyo twabonye
kiri kuri iki kirwa. Barerekera mw'ishyamba, umukobwa ngo aza amayira, gusa nawe twabonye hari ikintu bamushyiriye. Arabereka. It's that way. Iriya niyo nzira ijyayo. It was beautiful, huh? How could one? Could not have. Bakomeza bakagenda baganira ku bagore nyine. Ariko ngo uri mwiza. You're cute too. Tekereza ko uri mwiza. Mani ndi kubumva ibyo mwigira byose. Barerekeza. Never flew before. Hey, you two idiots, stay sharp. Nkabicucunge muri kuganira ibyo ngibyo. Mube maso. Baragiye mu nzira. Isi yasaye yagahinda kadasazara. Japanese control, I understand. They come. Ndabyumva ahangaha hasigaye hayoborwa n'Abayapani. We're gone now, because last night we took out a whole camp of them. Sinzi uko bimeze ariko ijoro ryashize twafashe kampu yabo. The rest of us live in peace here with nature. We want no trouble. Yeah, well, the Japanese most likely took out the Marines we came here looking for. Abayapani nibo bafashe ibirindiro bya marine twaje gushaka. You ever had to deal with any of them? Ese waba warigeze uvugana nabo? New, but the Bari bashyashya bo nahabonye. That's Gusa nisanzwe mvugana nabo. Ni naho nigiye Icyongereza. you're familiar. Ariko ndabona hari aho nkuzi. You look like someone who was here before the war. Urasa nk'umuntu wahoze hano mbere y'uko intambara ya mbere y'isi. Can't say for sure. Sinzi ngo ni igihe kingana iki, Thousands of years. ariko hashize imyaka myinshi. Much history has been lost. Ariko nanone hashize igihe kinini nyine ku buryo ki There's amateka amwe namwe tutazi aho twashakira. an ancestor cursed by the shaman. Uwo mugabo yaravumwe People for eating the insect. n'umuraguzi w'ahangaha. That he is the first of our village. Nyagasani. We're not far. Let's keep moving. Ntabwo turi kure, mugere dukomeze tugende. Musore amubwiye ko isi yari yaravumwe. N'umuraguzi wo mu cyaro. Agira ahantu hari akamodoka. The Japanese built it years ago. Ahangaha Abayapani bahubatse mu myaka ishize. What the fuck happened here? Byagenze gute sanga? You fought last night, did this? Hari abantu baharwaniye ijoro ryashize. No, these men were... Ajya. Uzi ko aba bantu bagaguye. This wasn't done by bullets. Ibi ntabwo byakozwe n'amasasu. Hari ikindi kintu cyabariye. Cyabashwitaguye inzara, amara bamwe ntayarimo. Iki kintu ni icyo mu gasozi. It's all right here, boss. Hari ibintu bitameze neza hano boss. Uzuye amaraso. Ni hamwe bari nijoro. Fucking animal made the meat out of it. Bisa nkaho ari inyamaswa ndetse ikaba yaje kubarya. It's the most messed up thing I've ever seen. Ibi ni byo bintu bibi nigeze mbona mu buzima bwanjye. All right, everyone. Sawa noneho. Bamwe mwinjira imbere tutangiye turebe ni iki kijya mbere. Start looking for other remains. Mujye kureba ko nta basigaye bahari. Christ. Sorry, Father. Abaritegereza ibintu bimeze nabi. Ntabwo ndi umubwiriza butumwa. Kone gitangiye kwihagana. Nge ntabwo mbwiriza ubutumwa. To. Ikiri ahangaha amaraso yuzuye ahantu hose. Intoki to. Holy fuck. Is that a joke? Ni imikino. Maria na Joseph we. N'abazungu kakana barakaza. Holy Wumve. fuck. Is that a joke? Wajya ngo ni imikino. Mother Mary Joseph. Maria na Joseph we. What the fuck happened? Niki cyabaye ahangaha? Dore uko byagenze hari cyaje. Cyabagize gutyo. Jesus. Yesu Kristo. To. Ayiwe. To. Kirarya kigasiga utugufwa gusa. Datawe. Cyawe. Kind of figured it'd be worse inside. Ibi bintu ni bibi cyane. Gut feeling. Urumva utangiye kugira ubwoba? This before? Ntabwo nigeze mbona ibintu nk'ibi.
Slaughterhouse down in East Texas. Che. Bouncing in the room they throw the extra bits in. Ibi ngibi binyibutsa ahantu nigeze gusiga. Supposed to make sausages and hot dogs out of? Ahantu twagikoreraga tuntu hot dogs. Yeah, thanks, buddy. I never eat hot dogs at a baseball game again. Ntabwo nigeze mfata zira hot dogs mu mukino ndi mu kazi. What? Akira no kabika muri collection yawe. Aaron's Marshall. Witwa Marshall. Anybody ever heard of him? Hari umuntu wabuzi witwa Marshall se? Oya. Sareka dukomeze turebe. Dukomeze dushakishe. Gusikira ahanga kiri seriye. Arrest him, would you? Blackjack we egeranye iyo midari yindi y'abasirikare. That's right. Tubone burya turi buze kwakorera imigenzo ya nyuma. They said before they pass on. Wandi si imigenzo ya nyuma ko yagakwiye kubakorerwa mbere yuko baribwa. None babaye biryo. Do it anyway. Icyo nashatse kuvuga ubikore nubona ari ngombwa. Yababwiye ngo nicyo cyamuzanye ndetse niyo mpamvu yonyine araho. Akoraho Bibiliya ngo asigaye ariko basomera misa abasirikare baragiye ku gikorwa. Omission sha. Bagiye kapotere kati. You don't see what I see? I ain't blind. Ese namwe muri kubona icyo ndi kubona? Hari bitwikiriye. Ni ibiki? Ari uburano bahita bakwereka ikiri kubera London. Hari cyasiga ahangaha. Kureba neza cyazanye ibyara. Kiwi. Oya. Oya we. Arebye neza abona agafoto anga. Kureba ha. Hari utwo yahasanze. Uducupa. Now you know that's not yours. Urabizi ko ibyo atari byawe. Ajye baramurasa. To. Bahita bamutera igiti. Ibari ubikumbuye. Nashaka kugutera uburibwe. Ayi ko bana w'abantu muradushaka w'igiko. Biri kumbabaza. You know, Urabizi? I knew you'd be back. Nari nzi kuri bugaruke. It's hard to suck blood out of rats when you don't have any fucking teeth. Biragoranye kuba wabasha kubona uko ukunyunyuza amaraso mu muntu udafite bya byinyo bagukuye. Send you? Ni bande bakohereje? Oya? Nuko nari nshonje gusa. Okay. Sawa? I believe you. Reka nkwize. Have pity on me. Ngaho ngirire impuhwe basi. I'll be on my way. Cyose umenye nk'utuntu dutandatu nyine someho. Soma. No. Oya. Kurayo imbunda. I want you to tell me. Ndagira ngo umbwire. Are they going to keep their word? Baraza kurinda isezerano. Bahaye Revera. His mission is over. Bamuha amakuru ajyanye na se nyuma yuko misi irangiye. It's a suicide mission. Iriya misiyo niyo ubwiyahuzi. Mbwira rishyiramo. Out again and I'm going to move that fucking stake over your heart and I'm going to end you. Mbwira cyangwa nkwice. What do you want? Ushaka iki se ubundi? What do I want? Ushaka iki? I want to know who Yamashita is. Shaka kumenya Yamashita ni iki? Yamashita? Yamashita? Kiramumeneka. Japanese general. N'umujenerali w'Abayapani. They would roll on him, Murph. Took all the gold, Murph. 4 crates. Bagiye kumufata zahabu zose ze. A present given to him by his father. Go on, man. Zamuhawe ziturutse kuri papa we. The gold on an island somewhere. Bazijyane pfa mu majyepfo. Japan. Majyepfo y'Ubuyapani ndetse n'Ubushinwa. Kumbi izo zahabu bari kuvuga ni iz'aba ngaba baguyeho. Holy shit. Holy shit. Mwanda wera. Ziri zahabu za Yamashita. But a certain friend of mine, the Reverend, is on. None inshuti yanjye ntabwo Revera yagiye hariya mu biri Misiri. Yagiye kubwa zahabu. Ari wasanga. The holy man and that wrecking crew are the first to try.
Bana ntabwo ari bo bambere bagerageje kuba bajya gukuraho ziriya zahabu. This. Ntabwo batwohereje izi zahabu. Nabo bamaze kubimenya. Ntabwo abo twoherereje ikintu kimwe. Ahubwo ni izi zahabu. Baracyafungura zahabu ni nyinshi. Tuvugishije ukuri. Ntabwo bari buze kubinyuramo biriya. Kiraseka. Kiraseka. Hehe. Ntabwo babishobora. None mwakoreye iki inshuti yanjye? Nkuko atari bubinyuremo, nawe ntabwo uri bubinyuremo. Umva neza iki ngiki. Njye ndi mucyo. Njye ndi fast. Kandi njye nawe twabona ziriya zahabu. Kiraseka. Kiramumeneka. Ntabwo hari buze kubishobora. Niki mwabwiye inshuti yanjye? Nawe rero ntabwo bibasha. Nyumva neza. Njye ndarahangutse, I'm fast. Kandi njye nawe twabona ziriya zahabu tukagirana amasezerano tukigenda aho dushaka tukiberaho ibihe n'ibihe, cyane ko noneho turi mu bihe by'ahantu hakonje. Urabona se ubundi amaso yanjye n'ayawe nta hantu bihuriye. Ngira ariko urabyumva gute? Njye mfite akabari rero ntabwo nkeneye akandi kabari. Aba barazibonye zahabu. Shyira izo zahabu hasi. Dore iki cyari kigiye kurumwaho cyumve ko ari iya nyayo. Yes, sir, boss. Turakumva boss. Mwese mushinguke kuri izo zahabu. Muziveho. Tangira ugende se. Tangira ugende. Vampire kuzubira shigakongoka. Igakongoka. Ngaho genda se. Dore kugera kuzuba ukuntu yahiye. There's a tree about 50 yards away with a nice bit of... Hari igiti kuri yadi zirenga 50. Harimo igicucu cyiza. Bari hujya cyangwa nkwica. You can make it. Uraza kuhagera? Ntabwo bishoboka ko nahagera kubera izuba. You have to fucking try, aren't you? Ntabwo uri bugerageze se. Shiramo. Rasa mu ivi. Hey. Ajajajajaj. Zakwereka ndaza kukwereka. Arangije arongera murasa mu kandi kaguru. Kigwa ku zuba. That was a dirty trick. Ibyo rero wari uri kunkora yari amajeri. That son of a bitch burn. Ureke uriya mugindashi akongokere ku zuba. Izuba ryica amavampa y'agashonga. Dore uko yabaye. Do. Yarahiye arakongoka. Arakongoka. Bagusubiza inyuma mu myaka ya kera. Yari amakuru meza se cyangwa yari amakuru mabi? Umva ikiganiro neza ahangaha. You already know. Urabizi ariko uko bimeze. Yes, I do. Yego ndabizi. So as to the spirit elixir. Ranga ngufitiye umuti. Description says. Ariko amabwiriza avuga ko back. Nugunywa. It will and can delay the transition. Gishobora kuba watuma ibikurimo bitinda. Ariko ntabwo hagaruka kongera ngo ube umuntu muzima. Great. Sawa man. Wow. Sawa. I was never in a hurry to die. None ntabwo nari ndi kwirukankira gupfa. Uyu na Alfredo. Ndetse ari inshuti y'amafi. Kamwe kose brother. Ari ikintu cyamuriye. About something more. Akirasomezaho nako kunkuta zarimwe. Better. Ari wasanga biri bube neza. Oh God, I feel good. None ndi kumva meze neza. Uyu aramureba. Umbabarire ko bibi bikubayeho. But a mortal life. Ariko ubuzima bwo kudapfa. The world, you know. Ntabwo ari ikintu kibi. So, how much more time? None se mfite igihe kingana iki? From what I could translate clearly. Nkurikije uko rero mbibona. You have about a month. Usigaje ukwezi kumwe gusa. Time enough to get good and lost.
icyo gihe ntabwo kishobora kuba kibi mbere yo kugenda. Nta kibazo muvandimwe. Sikukubwira ngo sigaje ukwezi kumwe. Nta kintu cyiza nabonye nko kuba papa muri nosi. Nta n'icyaguhereza ibyishimo nko kuba papa. Wihangayika, umwana wawe nzamwitaho. Kandi aho tuzongera guhurira hose nzaba naramwitayeho. Zari inshuti ebyiri mu myaka ya kera. Nibyo uriya yibukaga. Goodbye, my friend. Urabeho nshuti yanjye. Niyo magambo yavuze. Ati urabeho nshuti yanjye. Nanjye mbabwira ngo nuko kagenze. Murabeho. Musore yararize. Arafinini. Ngo nuko finini. Tugaruka hanga hari abari kwica ingufuri. Filimi ntabwo irangiye we. Kandi ubwo mwe mugize ngo irarangiye. Uyu hari icyo yafunguraga. Kiri nk'ibinyamakuru, kiri nk'ibikoroto, ndetse harimo n'amafoto. Kumbe ni Revera. Amafoto ariho papa we n'undi musore. Se ari boga. Dore uko yagendaga ahinduka uko bukeye n'uko bwije. Uyu ndetse ngo ni intiti mu by'imbaraga zidasanzwe, supernatural power cyangwa se ibiremwa bidasanzwe. Yakomeje kugendagenda mu nzu. We need to leave. Tugomba kuva ahangaha. I don't want your kind here. Ntabwo tubifuza ahangaha. Take the cursed gold and go. Muvane zahabu zavumwa ahangaha. Has brought Ntacyo zituzanira to my people. uretse imyaku n'imyangaro ku bantu bacu. Zahabu bwoko ki? Kumbe dore kureba inyuma to umukobwa caho. Hari icyaje inyuma ye. Kiramuterwa kimunaga ku ruhande. Ararasa kiragenda. Ayo kiragenda. Kiracika. Hey. Ibi ni ibiki biraha. Ibintu twabibonye byari bihari mu myaka yashize. Tugaruke kure bari ahanga. Kapiteni no. Ay. Aza ku cyombo hano ukituma naho kuri radio cyangwa se radio. Tekaneka ibya tekaneka igaruka ku murongo. Afata mic hanga. Samuel, Adam, muranyumva? Nabamuhaye akazi. Come in. Muranyumva? Forward. Ni wowe? Yego. I got it. Ndabyumva. We're gonna load everything up. Tugiye gupakira bu kimwe cyose turuzangaha. Rendezvous point. Ndaza kubavugisha ningera kuri rendezvous point cyangwa se aho guhurira. Live? Revera ameze gute se? Ameze neza? Yego ameze neza. Nyina akomeje kumbera uburibwe mu gatafari. Sawa umusige aho ngaho. Repeat that. Uvuze ngo iki? Leave. Ndavuze ngo mu musiga aho ngaho wo ako gatafari. Dore uri kubivuga. Your mission is the goal. Misiyo yanyu ni zahabu. Kumbe Mafi ari kumva bivugwa. Ari kumviriza ibyombo. Copy that. Byuyu nguyu ndetse n'abamuyobora. Bamubwiye ko agomba gusiga Revera kuri kirakirwa. Batagomba kugarukana. Bo baragarukana zahabu gusa. Yahita afata icyombo. I have some information. Bafitiye amakuru. Harabo yahamagaye. Who is this? Uyu ninde? Information. Amakuru ufite ni bwoko ki? It's your fucking eavesdropper. Ni umuntu bumviriza. Arangije ahita amukupa.
fucking shit. Uyu ni umwanda. Sawa basoni. Backed up and get him on a jeep. Mu parking ibintu dufite hano tubishyira muri la jeep. Let's not dig up more snakes so we can kill her, right? I mean, Se ntabwo turi bureba nimba nta zindi nzoka zihari zo kutwica. this ain't our mission. No, but it's my man. We mwari mwatubwiye ko atari yo misiyo yacu. Ntabwo ari misiyo yacu, ahubwo aka kanya baye misiyo. Urabyumva? Yewe si boss. Marines? Government knows they were wiped out. Abayobozi bazi neza ko tutaje kurishaka abamarine babuze. Ahubwo izi zahabu nizo zatumye tuza. Get all this shit. Ntabwo reka dutware, dore ko twagera kuri rendezvous point. Cyangwa se ahubwo twasezeraniye guhura. Nerekera. Do. Ebirindira ukuntu byabaye. Aba baracyari kugenda kuri ruhande. Mu gihe abandi tubonye bari kwegeranya zahabu. Bibutsa ko akakavamo mita mbihera Manga Lakshmi ku bakunzi ba season z'ibihinde season iri kubikora muri no miss ubuki inayo dukomeza n'inya Turukiya bari Barcelona the sword of Mediterranean mvamo chapa bahereza Mayhuna Satare ibintu n'uburyohe muri Wakanda base ndetse tubitayeho cyane nakuba akajya ko gutuza no kwitekerezaho uyu hari icyo yakandagiye filime turora ni Operation Blood Hunt turagatswe ku muntu yewe gawe dore imbavu ikibihanga kirarya ibisimba birarya hey Something's different. ndabona hanga hari ibintu bitameze neza No. Something else. bisa nkaho hari ikindi kintu gihari twe tutari kumenya abakomeza gupakira sawa shyiramo hano tugende izahabu One more left. Go get it. hasigaye kamwe genda ukazana imana ajyana n'umukobwa iki gisigara sigara hangaha dore wa mukobwa aracyabareba umwe abayoboye twabonye kandi nawe ni kavukire uyu hari icyo yumvisha akurayo bushido akurayo bushari akurayo bushido arasatira bazikurayo hari icyo bumvisha kumbe hari ukugenda mu nzu utazi ikiyirimo kikakwisangira gize gutya hari icyo yikanzuye hari icyo wumva hafi aho gicara kombe do kuyatema wapi dore ngo kiramucagaguramo ducece bararasa wapi cyasoje misiyo n'icyumva amasasu n'abajya mu burama ku nyama gitwara inyama kiragenda dagiye kiramurengana uwaciyeho waragiye we kumbe dore inyuma yaho ngo haraturuka ikindi ni byinshi kandi wa mbere kiramujyanye wasi wa kabiri hasigaye umukobwa akuraho ibyuma ndakwereka zamuka kimufata amaboko kirayakurura kirapeza kimucanga ibice aba bari ahantu bamenye ibyabaye bategereje bagenzi babo ni wowe uri butware koga aracyabareba
bageze gutya hari cyo bumvisha. Ibi ni ibiki birujya mbere koko. Hey. Akarimwe riri shyamba do hari cyaturutse. Oro! Oro! Hari cyaturutse. Hey. Do. Murama konyemo. Bararasa niko nicyumva amasasu. Do. Kivayo. Bararasa. Ayo. Zirakurura. Hari waturutse inyuma kirasa. Amasasu aragifata. Hey. Dore revera. Mukobwa yibeta inyuma y'igiti. Hey. Barareba. Jedata we. Mukobwa aje nyuma atangiye guhinduka urwirungu. Do. Kumba do. Nawe ni igipyisi wa. Binibiki. That's my mission. Iyi ni misiyo. Njye nanjye ndi kuri misiyo yanjye nibi bisimba. What are you? Wundi uri iki? I don't think we should fight. Nawe impamvu yo kurugushwana. Natekereza dukwiye gushwana. Neza urufunguzo rw'imodoka. Njye gutwara imodoka. Gira vuba tugende. Bagabo bamaze kubona ko ibiri ahangaha. Nta mikino. What the fuck? Kumbe do bataragenda. Kumbe do. Fure ngo kiramurya. Jewe gawe kimukura mu rutirigongo. Jewe gawe. Twara tugende. Kirafata imodoka kirayibyimba. Bakinaga ku ruhande. Barerekera. There was someone's dinner. Hey. See the movie The Wolfman? Ntabwo nigeze mbona filimi imeze nk'iyi. Mbese ntabwo yigeze ubona filimi y'ama werewolf. Ntabwo ari Jungle Dog, ntabwo ari imbwa y'igasozi. Ugomba gusubira inyuma. Bwatugiye. Hey. Zaho zageze ahangaha nyine zirabaremerera. Kandi bari mwisayo. Grateful Wolfman. First appeared. Yini ntambara y'ama wolf. Cyangwa se ibirura. Expanded. They retreated to more remote areas. Abantu bamaze kwatakwa nabiri bintu baba bateye ku buryo bahinduka nk'ibisimba babazana ahantu hadatuwe. Like my father. Nkuko babikoreye papa wanjye. Tuza gake. Hari icyo bumvisha. Hey. Baragogera. Hey. Kumbe. Hari icyaje nawe gifite n'agasatsi kutumanyeri. Do. Mikaka niyo. Amatwi ashabuye. Hayo amusobanuzi ntavuze. Aha mutazanteranya. Kare. Dore tata we. Gadahe kunyama. Shaka inyama. Birangije biragenda. Ariko bibakoze mwakazi. Timu y'abantu bagera kuri 7. Hasigaye 3 gusa. Dore ngibyo kuno bigenda nabi sesha. Bavayo mwijoro amemunuwe. Bagaruka ahangaha
gusa icyo babonye si ikina ahangaha, si ikina. hari abasa n'ibandi. uwo ni wowe se? My father worked for the military. papa yakoreraga But abasirikare, with the U.S., I had to work abroad. ajya muri misiyo aza kuzakorera kure, It's like he ended up here. ariko bigaragara nkaho byarangiye yisanze ahangaha. nawe tugomba kumushaka. wiki I'm sure he's long dead now. ndabizi neza ko yapfuye windemamo icyizere. Plus, kiranze kuri ibyo, holy shit, umwanda wera. look, even if he's still out there, niyo yaba agihari, not friendly. byashoboka ko atari inshuti. nawe yari yaratangiye guhinduka nk'ikintu nyine. ese turakora iki nimba ari umwe muri bo? I don't know. ntabwo nzi icyo gukora. I'll cross that bridge if it happens. niduhura nyine ndakora icyo nsabwa gukora. Let's go get ourselves ready. reka twitegure urugamba. bigabo biri aha bibamereye nabi. Just normal bullets. aya ntabwo ari amasasu asanzwe. baje kurodinga amasasu. I'm from the moon. aya ni amasasu akozwe muri silver zaturutse ku kwezi. So it's safe to say that the moon can also kill him. bavuga ko n'ubundi n'ukwezi kujya gushobora kuba kwakwica ziriya werewolf. yararoding bari gukora amasasu. ngo amasasu akoze muri silver niyo ashobora kwica biriya binyamaswa. bwarakeye mu gitondo. uyu si umunsi wa gatatu icyo baboneye kuri iki kirwa ntigisanzwe. mu gitondo cya kare muzehe yabyutse yerekeza cyewe kabaye mu cyaro kabaye. ngeze ahangaha ahabaga bya bintu byabo baramyaga nta bigihariye. nta bihari. cyewe imana zanjye bazijyanye. kumbe do iki kiri kwiha amaraso kandi uriya musaza niwe wayazanaga. byagenze gute? saza haratunguwe. hari bitatu by'ibisore bireba biri ahangaha. muretse kumbe dore na wa mukobwa umugore. Moon is waning. We are running out of time. ukwezi kugiye kuza, igihe kiri kudusiga. kandi iyo haje ukwezi nyine aba bahinduka ibiwerewolf na vampire burya ngo zihinduka ku kwezi. uyatangira kubatera fata amazi y'umugisha, fata amazi y'umugisha, baruka mashyamba buri cyakirwa. aba bavayo bamaze kumenya ibyo bahanganye nabyo, ndetse twasize bari gukora amasasu. baza gufata akava. fata amasasu bakoze babwiye ngo yabyica, yashyira muri target. tugaruke kuri ba boss batumye bariye. The eavesdropper. You said wewe wumviriza, watubwiye ko dufite amakuru akura y'imbunda. Here it is. aya niyo makuru mbafitiye. The fucking seas. mwicare cyangwa se mbamene imitwe. dore ukwezi kwatangiye kuzura. bwaragorobye. uko mubizi vampire cyangwa se werewolf, ibirura ntabwo bijya bigenda ku manywa. ndikumva ntagiye kugira ubwoba. sinzi nimba niba ibiza ndi bubirase. urabizi ko turi bubashe kubinyura rokoka? yego.
yego ndabizi neza. Mu nkuru zo mu Rwanda se ko twimenyereza za Bakame, insibika, ibihehe. Ayiwe bari hehe, turi gushaka icyo kurya, leta cakura, formuni yarageze cyangwa se ukwezi kwaruzuye biza guhiga. Hey to aba barahangaha Revera sinzi ngo arihe. Hey Brad Hand to ari cyaje kubagogera kijinga wevajo to kivayo barakirasa bararasa reka turi loading nkavaringira kiva gifite twiryo gisubirayo. Ayiwe gisubirayo umva ukuntu bitontoma, umva ukuntu bihirita. Aba bihisha ye kumuyisigara wapi, gumana boro zawe. Sawa barabicunza biri guturuka. Ari kiri guhengeza hari inyuma kizana urutwe. Kasura kiriya kijinga kiri gukora iki hariya, gifite ubusatsi kumbe dore cyabashijishaga inyuma yabo haturutse ikindi. Nyagasani ategereje iki? Dore biza ari bibiri. Data wabira bakurura byarabajyana. Dore ngo birarya umukobwa bigacira gatwe. Nakubwiye ngo warebye filime nyinshi. Ayiwe uyavayo yirukanka niwe mutabazi usigaye. Sinzi nimba adasanga n'umwari usigaye yapfuye. Avayo n'imbunda ye, niyo mbunda ifite ubushobozi bwo kuba yakica birabe bintu zira werewolf. Kombi nyuma ye hari cyaje arakirasa rimwe, shiramo irya kabiri, irya gatatu. Ayiwe ubusa umunzejeje iki bana abantu bamushaka iki ku bana b'imimbwe tiko bamudushaka wi kunyama ko bari cyaje shaka nyama cyubite igipfunsi urama kunyama akira surutoki. Revera yarakaye ariko kimukubise ikintu tugaruka kuri abo. Mind if I use your radio? Aricyo bitwenda mutse nkoresheje. In fact, I do mind if you use my radio, because I heard radio yawe the Reverend behind, and I can't have that. Ntabwo numva ukuntu mwasize Reverend inyuma mukaza akoze mwikote utibeshya se, utibeshya ugakora nk'imbunda iri mu ruhago rwawe mu mufuka wawe. Muze wewe witwaye neza noneho. Now, gentlemen, I guess you've never heard of me. Ndabizi yenda ntabwo mwigeze mwumva ibyanjye. Nyinahoze ndi Ryan Murphy Major. Wahoze ari supernatural disease study. To those chairs. Bivuze ngo mugabo yahoze ari muri operation cyangwa se ari muri team ishinzwe kwiga ku bintu by'imbaraga zidasanzwe. None yaje yishingira ibara nyine. Hari umufetera. So you boys know any songs? Ese mwaba muzi hari indirimbo mwamuzira? We mu ndirimbira. Tugaruke kuri Reverend. Aho ari ku kirwa wenyine peke. Hey. Akirawe inyuma hari cyamuturutse inyuma. Twubite inyuma. Kivajo.
kivayo ngamo bisoze se gira ibyo ugira vuba vuba hari uwaje arasa arakirasa mwibondo buretse birahagije kumbe do ni wa mukobwa nawe nicyo do ibi bigomba guhagarara yarabibonye nyina ziko bibaho ndetse ziko na se ari uko byaje guhinduka nawe bikarangira abaye kiwe yawe ino watsi imodoka tugende ntabwo turagenda mwana wari uzi papa wanjye yego byamugendekeye gute se ndakwinginze kura aba bantu ahangaha papa wanjye byagenze gute twamuhaye ikaze mu bwoko bwacu nubwo yari arwaye twashatse kumuhindura nawe yawofu tuzi ngo ari buzakire ariko byaranze urakoze cyane abagabo bawe ntabwo dushaka intambara fate buri kimwe cyose n'abagabo bawe muvanga ndageshaka uburyo ki ubutumwa bwawe bugeze kuri abo bagabo ntabwo bashaka abantu babivangira iyo baje nyine nibo babatera ifu bakira aho ngaho ku cyombo barahamagaye ni ku cyombo ku kiradiyo nibaza ngo ninde yaba ampamagaye kumbe bagarutse mu ndege And we're coming home. Kugarutse mu rugo man. That is the most beautiful sound I've ever heard. Iryo ni ryo jwi ryiza nigeze numva mu buzima bwanjye. Urakoze kwigarura mu rugo. Yabaginga ndabagumisha wijisho. Indege bagaruka mu rugo. Ndetse abasore bari barurwanye. Bonyine uwa babiri timu y'abantu bagera mu 8. Iyi niyo misiyo koko inyemeje. Padre we bimeze gute? We ibintu nk'ibi ngibi ujya uhura nabyo? Aramumesa aramwihorera. I need a fucking sabbatical after this one. Go back to Texas though. Ndatekereza nawe ugisubire Texas. Ndabona ngiye gukomeza gutembera isi nkazenguruka isi nkagera no mu Rwanda. Ntawamenya Revera ahari wasanga tuzongera tugahura nge nawe. Sawa bari bahuriye mu kazi nese ibi wefu bahuye nabyo byari bibamereye nabi babicitse babyita kuva mu menyo ya rubamba. Babwira ko turi kugana ku musozo w'agasifilimi kacu duhita dukomezana na Baribaro Salari. Ibintu birahari. Dore bibiri gusinzira. Revera yabigejejeho. Abizana ibingi bahanga. Take it easy. Hey tuza man tuza. Wicaye mu mwanya wanjye mvira mu mwanya. Come back brother. Urakaza neza again brother. Ayiwa yavunaguritse. Mbe kurwana n'ibinyamaswa. Ariko murabizi. Yamashita's gold. Babonye zahabu za Yamashita. Ariko none ibi ntabwo bizegera bihinduka. Abantu bagiye bapfa benshi cyane kubw'ubusambo bwanyu. They knew. This is why you sent us in there. Ese izi nizo mpamvu mwatwereze hariya kugira ngo tujye gupfa. Father's files. I don't need. Ariko wabonye amafayile ya papa wawe. Ibyo ntabwo mbikeneye. Here's the rest. There were 4 crates. Ibindi bisigaye biri hehe? Ko zari ibikureti bimwe cyangwa byari bi box ibintu. Reverend. Evera.
damage did that vampire cause to this place? Well, Vampire zirishyuza ngahe kuba zagenze nabi? apart from the mental fucking anguish, damn near priceless. Nta giciro gihari cyo kuba babashije kuzana kiriya kivampire na kimwe wakuyemo amenyo. Oh, should be just about enough. Ariko ndatekereza nyine utumpaye duhagije nyine. Nutuzahabu yaramuzaniye. My mommy is gonna love these. Mama ibi ngibi ari buze kubikunda. You two can leave. Kandi namwe muva hanga mugende. Mugende. And the bar. Gende utungu tutumbikire shwa. Zani inshuti ebyiri. If I ever see you in my fucking bar... Ninojya kubabona mu kabari kanjye. Nzabarasa ku mutwe no kuri kabanda. Kuri kabanda sha. Okay? Meze neza ya Revera. Mera neza sibiki. Garakeye mu gitondo. Ariko dore filimi ntishirayo. Ni nka yanjyana y'abakongomani. Rumba. Ugira ngo irarangiye. Ukajya kumva iratangiye. Oh, fuck that shit. I'm rich now. Ndumva aka kanya ndumukire. Whiskey anymore. Ntabwo ndi bwongere kunywa whisky sha. Izo ziraciriritse. All right. Ndabona byose bimeze neza. And for old time's sake. Ubwo ibihe bya kera byashize. What do you want to toast to, my friend? Uragira ngo tunywe iki? Inshuti yanjye. Reka tujye kureba ka Guinea. We're even now. Urabyibuka muri Guinea ko nagutabaye agatafari kawe? Remember. Ngo nyine ka Guinea nyine. Bari bavuze ka Guinea. Nuko nayumvuze ngo ka Guinea. Noneho muri igice ngo nayirashe ba bantu mubara. Kazi kabonetse. Bari gusomaho. So. None. What's next? Turakurikizaho iki? Ntabwo mbizi neza. Whiskey. Ariko ndi gukomeza gutekereza whisky yindi. Nakomeje gutekereza whisky gusa. Hari uwaje mu kabari hari uwaje gutyo. I'm looking for the Reverend Conte. Ndi gushaka Reverend Conte. Look like a fucking reverend to you. That's the holy man. Uyu niwe holy man muri gushaka. I've traveled 1,000 miles to meet you. Nutse mu mayira arenga igihumbi kugira ngo mpure nawe. I've been told that you're the man I'm looking for. Nabwiye ko ari we mugabo ndi gushaka. This. Hari icyo amweretse. Cursed be he who disturbs the rest of a pharaoh. Ibi ngo byaravumwe ndetse byavumwe ku bwa Farawo. They that shall break the seal of this tomb. Nako kandi twamena tukinjira muri icyo gituro. Shall meet death by a disease that no doctor can diagnose. Twapfa twishwe n'ibirwara byinshi. Not by a plague. None igiturage cyanjye cyaramutse cyatatswe n'ibyorezo muri iki. Looks like you're back in business, my friend. Ndabona usubiye muri business, brother. Nawe wabicikira. Have a seat, young man. Ngaho icara musore muto. Nta nuko tugasoje dukomereza n'izindi zikurikira. Ni hazi igice cya kabiri nzabahereza. Ntabwo nabibatenguha. Aya boss. Ukamenya ngo iri Wakanda Base ikugezaho agasobanuye mu majwi meza ndetse no mu mashusho. Sauti wumva kama ile ya rehema ni ya mwenyewe Pekeke Prophet mugasobanuye The Blessed Man Afortunado Troubleshooter mudatenguha arongeza gicapa capa rwabugiri nawe butaha ubwo yanyu nyine tuyakenyereyeho none se mbizire ya duhure mu kanya muri Barbarossa Lal. Be blessed. They say that I'm a nightmare.